nga kam ga DSP yung ga West China Health District ko pait ya ka crime hai Joypor kawi ka open senyaw chaki kena khenro dan ki bru yung garilum jentia yung i por foto okat kenjing cham yung ikat ni foto bon ki kena khenro samla yung i kam tam hin harilum yung i teman dacha yalam baklagi ada simta hai Joypor le dependem kam baklagi ya kan ke social media kuwi ka open senyaw to ko social media ko au sa thu to social media wan go heu arbanta chibenta yarap ko yi ha chibenta la dum tip pendem kami ka pensi go he jing im yung yi te ka yi over the you ka ni kham tam kat kam jing cham yung yi ha district yung yi o bon ki khna khan ro to kat ni pendem kam bakla ki ka social media te jing pendem kam bakla ki social media wan ra ka jing si o bon ki case ki bon hi ha district yung i cham ni o to wele kani ke social media dapat ni heavy yang ilat ko i yo share ke information yarap ko i open tip yo i information di wasuk pensuk kala i jing em yong i re at sim ta han re hejo i por le pensi ko i jing em yong i kam tam gi khna le dam tip pen em kam ka demiat ko wi le ko social media yarap ko i wo to wa ilat ko i yo i jing em yong ki bro mencuam jo yuluti empoi berkat yo to kamkat ni to social media ilat ko i wo yo i gi bruma ya kerukom em yo gi chubo mentunga la chewon ni thau nga update upload o ya status yo nga iki events upload o iki video iki photo iki dor gidar yo nga hapo social media perthai woro de yo ko social media to man ko worldwide platform ko yo woro ye participate ye yo ika gi events na history yo bro henry heavy por he jo i por le chami wo to wa dam tip ni pendem kam akademia pan ra o chi sang si kam ada yo ni si wo dab em go bi case ko wa kam ong kat ni khna khan ro yo i mo terus nyau man advance nyau man standard wo re ki des ko hai jing chong chit yong ki le ki kam go chong chit le ki kam chong chit kwa bi but ye ka lifestyle ne ka ro kom em ki ro kam spo phareng i wo chan gi di dor ye de ringi video yong ni de te ten ye share gi kamu ke social media ilat kali you share ke information chagwi gi bruma te ten ngayo o ketika oversharing of information kamu ong himo ten nong way wan ra kali ke jing si ke you jia ten wada manda share ki video dan ni kidur ki wachon ni yide ten wan ra ko ka ketika jing si untuk dang he du to ko bruwa wachon ni kidur re wan ra ko jing si ha ka yung kesem Henry wat haka society le kam jo taka jing perpat yang ngahini por ik kham tang ik na kan ro samla siom ha hawale giwan ki kam prakhat arsin lisen mo hawile chong chidi kham tam hi wachim di wachim di wa tan ni chim ni dor yong ide le ne ring ni video yong ide siom ha ham ye share he ki kam tu khlem da tip khlem da chania ik bru ten ba ik bru ko chania le daw share ki to information daw lik ki to information ham tam manda story ki po video manda story ki po phone yong i ten mo la ko phone i ye gaw i lok ki jor yong i ong chong pak so re claim the secure with strong password ki phone yong i ye compromise shibun ki information shibun ki content ki em po ki phone yong i nto rang di tu du tela re ten to wi ka phone yong i em safe phai ka em secure phai ka phone em kamu dong em secure ka phone with strong password heti dor manda biar ka phone ni ki bru yo lat ki access itu information le di content waro ko em phone ni ki bru manda yo kami tu bon sen comment ni he thau yarap itu ki bru ong berita ni ka phone tin comment gi dewa pendai sarom ni tu bru kam tam manda yo ki video dan ye ki dor gidar ki warap kam ong reason yung iman klema kor mo te ten comment gi te kam di tu nga ka jingkar pat yung nga sumha kami khna khan ro le ki wa he le kam jo sumha mat ham ye le chong chit bure ham ye le kam chong chit di watan ni dori de le ne prinsip le ne ring ni video te mti wa ar ko win ko ar wan ko jingkar pat yung nga wa to ye bru le ne chubo ten chi khan ro kam tu ma kam tam chi sam la kam tu le ten kam ong mo ngiu ong ai piu to ham ye tan video ham ye share
kajing kerpat yang nga cubu kam tami gichendang kaan em go ongko to cubu mentunga share yu video yang nga dan share idur yang nga iwo man opsin dan iwo rap man private mo tengah share o yu perlok yang nga wachania yang nga henry tenten klam kajing tip yang nga klam kajing ibor yang nga utu perlok yang nga wachania yang nga share o ki lende klam jing tip yang nga chawin ubru ketu to man bi an ko haka section yang ka IPC ke 354C ko khudi ka voyeurism in hapo ada bedikten nongwe mo ka punishment ye kam gitu ki kam bi an to lesnam hadu nyausnam MG kendon yang ka IT Act section 67 66 ong kolak kiwan kibru kiwa share kiwan kidor lani ya kidor lani video yang kentai klam ijing tip klam jing tip yang ka klam de ibor yang ka man bi an ko ka jing pencitam ya kami kibru ko overshare the information klam jing tip jing yo bor yang kentai man ki lesnam haru nyausnam ka jing ka bat ka fine ko hapsu gitu arlak hadu nyaulak kate ko open kentu ikna utip ki kata ka an ko to igam ki pul yo kam ko information in completely and we will go all out against those people who are spreading or sharing such kind of information without the consent of that particular girl or woman kate man kuman bi ay man which is against the law ta kamada ong tentu pi am bun ikendon tentu atli legally dan higi section yang ka IPC word yang ka IT Act kamada ong tene 354C wo ko voyeurism ka punishment dan gajing pencitam man ko lesnam to nyausnam pergi kendon yang ka IT Act ko ber tho akan section 66 per 67 to ong ko giwan ko le kam kini kan ki ukini wo pen share le pen spread iki dur idar ni video yang kentai gajing pencitam man ko le hadu sansnam bat ka fine hapsu to arlak hadu nyaulak gajing kentu yang ngai kena samla sambha tip ikini kendon yang ka an ko le pi wan to sambha em kata responsibility em kata cingtip ide wo to wa mento to ong ka an em an de le ikwan ikam de wan urut yang ngam ko pulil le wan ikam ka bi an ka an hi ye ku chim yang ngakla taka sakawi le ka bentu ikna khandro samla le tendeng basal chamjing bi one police station one report kami gini ki crime mo basang sarom bi mo bos nyau kwa pi share one henry em ku yen ka mechanism go yi pu share go yi pu lailan ba ka portal go tho ik national cyber crime reporting portal hagate yi pu log in through kanika cybercrime.government.in link ba ka te yi pu file and complain you information yung pi la da cham ki wan kam kini wala em ki bru ko pen em kam baklai dor yung pi ne em ki bru go pen wa chim ni dor yung pi la spread la pen sapriang ni dor le dar yung pi la di video yung pi you log in into this website ko ba kamada ong tu ka national cybercrime.government.in log in hakan ko portal you share information yung pi claim the MCAM one police station to link back in the portal in a police station when you should make information then you respond accordingly as per the law.